Ngiyethembe ukuthi emaswati onke aphilile nginibingelele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha amaswati laseSwatini nani maswati lahashekene emhlaba wonke ngithe egameni lika Jesu busisekani lapho nikhona khona moya lo ingcwele kaNkulunkulu ungithinzile ke bazalwane lokuthi asenginakukhuluma imisa nayinzaba nayi lokuthi kumcokangani ukuthi ingceke uNkulunkulu ikakhulu kade baprofeti bayikhulume inzaba yekubuswa kwelive bese sengiyasho nebumqokwa bekuthi le system of government ibe isystem le favor uNkulunkulu ngiyethemba kuyevakala. Number 1, thine njengeti ingceke uNkulunkulu baprofeti bafundisi bapostoli ngekwehlukana nebazalwane bonke. It is a must ukuthi sithi khulume tindzaba tekubuswa kwelive. Thine siyatikhuluma tindzaba tembusave. Lele singatikhulumi ngileti tembangave. Weva nje umfundisi noma umprofeti noma umzalwane nje asakhuluma tindzaba tembangave ubo wathi ukuthi lo muntu loyo sowuhlubukile kuNkulunkulu akasasuye umzalwane somlahlile uNkulunkulu. Asitikhulumi tindzaba tembangave, sikhuluma tindzaba tembusave. Umbusave ngulesindlela ukuthi sifuna kuphatheka kanjani, ngiloko ukuthi sifuna kuphatheka kanjani, sifuna kubuseka kanjani, sifuna uhulumende wethu alungise kuphi nakuphi. Ngiloko ukuthi thine emakhosi ethu siyawathandazela njengekusho kweliBhayibheli. Ngiloko ukuthi thine siyabasundvuta sibamikise ekukholweni, siyabathandazela sibaphushe ukuthi bangendi kabi kodwa bende kahle. Ngumbusave ke loyo. Nemithetho ibe ngile favor noma levuna buNkulunkulu emkhathini wethu ngumbusa. Kodwa umbangave ngilokufuna lamandla embuso sithi lo mbuso lona sifuna kubuswa ngilo mbuso lona asisakufuni thine njengaseSwatini kunani kunetinkundla system the monarchical democracy. Now thine sesifuna imultiply ngumbangave ke lokho thine asikukhulumi ke lokho. Point lokuqala leke lelo. Ngebuye futhi ngithi kumcokangani ke manje ukuthi noma angivete kanjena lento ngithi kukholwa akuqali ngemuntu ngamunye as an individual. Ngami nje ukuthi umprofeti wandile uyakholwa vele ingcebe yaNkulunkulu letimisele ebusuku nemini vele uhlala asebukhoneni baNkulunkulu. Aqali lapho lento icala la ekuthenini kufanele kube ngule system of government lele submitter under uNkulunkulu lele kholwako kube ngile system of government yona lele nale lobuNkulunkulu kuqale yona kuqala. Le live li adopte i system of government lena uNkulunkulu phakathi ya adopta lokho le system sekulula ke lokho ukuthi lokukholwa bese kuyehla kwehlela lesiveni, which means kuqalapi ku national level kuqala la ku government at government level kungikhona kwehlela emakhaya ethu ngamunye ukuthi siyakholwa thine. Lokukholwa sikuthathapi sikuthatha kuhulumende wethu. Ngiyethemba kuyevakala. That is why uma ubuka eBhayibhelini iBhayibheli lisitshela kanyeni ngemakhosi njengabo Rehoboam lisitshele ngemakhosi lamanyeni njengabo Ahab lithi inkosi lengibani yona embi kwaNkulunkulu yamlahla uNkulunkulu nesive naso samlahla uNkulunkulu. Once lenkosi yalahla uNkulunkulu nalesive lesiholako silahla uNkulunkulu. Ihamba kanjalo lento. Kodwa na uthi uyafunza ngemakhosi lenda kahle embi kwaNkulunkulu utawuva ukuthi inkosi Jehoshaphat yahlala yenda lokuhle emehlweni kaNkulunkulu yamjabulisa uNkulunkulu nesive naso ngalokunjalo salandzela samjabulisa uNkulunkulu. Ngiyethemba kuyevakala. Uve ukuthi inkosi iAzariya yaba yinhle emehlweni kaNkulunkulu nesive kanjalo naso siba sihle emehlweni kaNkulunkulu. Senda lokukahle kuya ngale ngosi njoba ngisho ngithi lo hulumende angaba wrong nalesive siyalahleka, lo hulumende angaba right nalesive siba right. So kumcoka ke lokho ukuthi siyibeke le foundation, kumcoka lokho ukuthi ke thine njengabaprofeti simguide lo hulumende wethu abe nguhulumende lokahle lotawubeka ifoundation letawenda ukuthi nalesive sikhonde uNkulunkulu. Ngiyethemba kuyevakala. Kodwa lo hulumende waphambana naNkulunkulu na kanjani nalesive sitawuphambana naNkulunkulu njengani njengahulumende uma ufunza ke iBhayibheli lithi
thine sifanele ukuthi emakhosi ethu siwathandazele. Kusho ukuthini lo siwathandazele? Kusho ukuthi number 1, emakhosi wona ngekwawo kufuna amemukele uNkulunkulu ngoba bona base beme in the realm of the spirit. Emakhosi, they represent our God in physical. Beme enzaweni lephakeme. Spiritually they are ranking very, very high. Therefore, kufuna kuhamba kwabo ku demonstrate ubuNkulunkulu. Uma ke bona bahamba kahle ngebuNkulunkulu, nalesive sitabalandzela. Uma bona thine kufuna sibathandazele, lokubathandazela ngilokubasundvuta, sibashova ngemthandazo, sibabuyisela back uNkulunkulu ngenkani athi noma ngawuwile ngoba wonke umuntu longephasi kwemthundu welanga usoni uyona. Akathi noma ngabe ayithi noma ngabe iwile inkosi yethu yona siyisundvute ngemthandazo thine, siyibuyisele endleleni, siyivuse ekukholweni. Ngiko lithi iBhayibheli sibathandazele. Asendi ke lokwentiwa ngala ku democracy ngiyeda kuko. Ngalapha kithi lenkosi i-accountable to God. Ngoba ibekwe uNkulunkulu, ifanele lesive isihole ngendlela uNkulunkulu, i-accountable to God. Uma lenkosi ingendi kahle ineliqala phambi kwaNkulunkulu. Kanti ngala ku democracy kuna president kuthi inkosi, into ecala le president siyadikhethela, ikhethwa ngibani? Ikhethwa ngesive, ngentsandvo yebani? Ngentsandvo yebantu kude uNkulunkulu. That number 1. Number 2, le president i-accountable to lesive, ayikho accountable to uNkulunkulu ngoba ikakhethwa uNkulunkulu, ayinandzaba naNkulunkulu. Lenenzaba nawo ukuthi sive siyajabula yini ngayo. That is why uthola bo president uma ngoba uyati ukuthi u-accountable to people, uzama kushaya imithetho letamumenda ukuthi adzadzalade ahlaye la sikhundleni, aphindze futhi abulale nalesive endele ukuthi singamsusi makuphela i-term of office yakhe ngoba yinto yesikhashana. Ulwela ngemandla akhe onke kusiphalata, usiphalatela kuphi khona la. But ke now check abo president abanyende mhlaba wonke, hayi Africa kuphela, yize babo president bafuna kubusa njengemakhosi, bahlale njengemakhosi ngoba baya somehow kunale understanding ukuthi first of all it's wrong this thing yekukhethwa, it's very, very wrong. That is why uthi angafika lapha bese sebazama ukushintsha lemithetho, bafuna ukuhlala babambelele. In actual fact that's the basic, that's the foundation of governance yaNkulunkulu. Ngulendlela uNkulunkulu letinto lebekade ihlele ngayo ukuthi sibantu siyawuphilisa, siyawubuswa ngemakhosi. But awukhuluma ke labanyenti bantu emakhosi ana bakhothe le yancwadi yaSamuel le ngendlula kuyo. Ngishito ngathi buka ngaleso sikhathi leso bekunenkosi lengiSamuel. Samuel was a king and a prophet kaIsrael. Inkosi eqala kaIsrael, was a king and a prophet. Then bese kuthi Saul is a first democratic king. Ngifuna kuletha lo mehluko. This one was appointed by God, Samuel loyo, as king and a prophet. Bese kuthi Samuel was selected by the people, in fact was chosen by the people. Uyabona mvole ngiwo ke lo mehluko. So ngiveta lokho ukuthi bantu bangathi hayi uNkulunkulu emakhosi associate letinto tabo president yintsandvo yethu sathi khethela ngekwendlela yaNkulunkulu ufanele siphile ngemakhosi. Inkosi ke iyatalwa, inkosi ke ayikhethwa, ngiyethemba kuyevakalwa. Naseyitelwe ke inkosi ifuna ihambe ngekwetimiso taNkulunkulu ngoba iBhayibheli lithi uNkulunkulu lohlela emakhosi awabeke awehlise ngekuthanda kwakhe. Ngiyethemba kuyevakala. So ngila ekuthenini ngiveta lobumqoka ukuthi kumqoka ke la kithi ukuthi le system of government ibe yisystem levuma uNkulunkulu ngoba ngule system lele yenda ukuthi kulive kuthiwe it's a Christian country ngenxa yokuthi le system of government yona ngekwayo iadopte igospel, iadopte livangeli ukuthi thina sitawuhamba ngekwelivangeli, iadopte uNkulunkulu njengemholi. So bese ke lokwenda lokho kwayo sekwenda ukuthi lesive kuthiwe ke lesive leso singemaKristu kangeke ukuthi noma ngabe lesive besingakholwa, but ngenxa yale system of government bese kuthiwa leso sive leso siyakholwa, sive semakholwa. For example lamavela ema-Muslim automatically now kuleli velelo because of the system of government isi Islam
wonke umlo lapho bese kuthiwa live lemaMuslim. So thine ke njengemaswati kufanele siadopte iChristianity. iChristianity ke ayihambelani nedemocracy, kwehlukene letinto letimbili leti. Idemocracy isystem yasathane sengichazile ngayo. Mane abantu bahlupha ngalo ukuthi bayikhulumisa la silungwini kuphela, kanti lento ufuna uyibuyise nala Swatini yenzandvo yelinyenti. Sengishito ngathi inzandvo yelinyenti inzandvo yasathane. Ngulesikhathi umuntu abuswa atibusa ngekuthandza kwakhe, ngulesikhathi bubi bumanifesta lawlessness imanifesta ngileso sikhathi ke seyidemocracy ke leso sikhathi leso. So thine ke singemaswati kufuna ke sikhweshe ke kulento leyo, thine sibuyele kuphi, sibuyele imanzeni tethu, because we are a Christian country. I-Christian country ke ibuswa ngani? Ngebukhosi. Thine ke le kufanele sikwende enyalo singemaswati yini? Kubuka ukuthi emakhosi ethu yini la ngayendi kahle, kunyenti kusebaleni siyakwati. Kwethu ke manje ukuthi number 1 thine sifune uNkulunkulu simthole. Sithi ngathola uNkulunkulu bese sesifuqa lamakhosi ethu ngemthandazo siwafuqela le kuNkulunkulu, angeke asehlole uma asehlule uma thine sesikuNkulunkulu. Na kanjani nawo sitawaphoqelela ukuthi angene abe kuNkulunkulu. Ngilo kufanele sikwende ke lokho, hayi ukuthi thine sifune kunjinja ebukhosi sithi si substitute bukhosi ngedemocracy, ngoba emakhosi atoni ungasubstitute njani soni ngasathane, because emakhosi atoni emakhosi angibekise ngithi ke athi sisebenza ita sathane ngoba enda lokuphi, bese uthi wena uta replace ngalo sathane mbamba. What do you expect? It's better to convert leti sebenta sathane uthi leti sebenta uNkulunkulu kunekuthi wena ungaletha sathane uqobo lwakhe. So kuletha idemocracy kuletha sathane uqobo lwakhe. Thine kwethu lekufanele sikwende singemakholwa ukuthi sithandazele emakhosi ethu. One ngithi ukuthi kwathine understand lokho ukuthi thine kuze sikhone ukukholwa kahle nale system yethu kufuna ibe ngilekholwako. So bese nathi ke sesiyakholwa sesemukela lelivangeli, selelivangeli lethu sesiyalishovela ngoba le system yethu nyalo yavuma. Mane ngulabantu abala kule system lele bangakahlali kahle, thine ke sesishova labantu labala kule system lokufaka ikhathi uhulumende nenkosi, sinabo siyabaconverta baba ngemaChristian ngalokuphelele, hayi ukuthi thine siyabaqitha. Ngalesikhathi sibaqitha sesenda Umbangave, sesenda indvo yasathane, thine senda Umbusave, asendi Umbangave. Ngiyethemba kuyevakala, inkosi nibusise kuleyo ndzawo, nisale kahle emaswati lamahle. Amen.